Ja sam imao sreću da ovim učenicima mojim i našim u školi pišem još kad su oni počinjali da rade i da napreduju. Baš mi je drago da sada ponovo mogu da se obratim. O Sari sam prije 4 godine pisao jednu reportažu, jer sad ću to da uradim pjesmom. Pjesmu ima reka što žubori i pjesmu ima planina što dominira, pa pjesmu ima i cvetak što u bašti pokori, da, pjesmu ima sve što fascinira. Pjesma se piše za pojave što su večne, za vrijeme sadašnje, za vrijeme novo, za vremena stara. Ona je za hrabre, plemenite i srećne, zato pesmu treba da ima i naša Sara. Sara je srećna jer je olimpijka, Sara je večna jer je njena pobjeda sjajna, Sara je ponosna, brodska omladinka, Sara je hrabra, lepa, plemenita i bajna. Zato smo srećni što je procvetao taj cvetak u Brodskoj bašti, punoj cveća, raznobojnog. Otadžbino, jesi li znala da je to, ta mladost, vrednost tvoja najveća? Neka vest o Sari obiđe sve meridijane, neka se zna šta ima vredno u našem gradu i neka jednom vrednosti budu vrednovane. Sara je za pesmu i paradu. O Vuku sam prije nekoliko mjeseci napisao jednu pjesmu i kao da sam znao da ću je ponoviti u ovakvom jednom ambijentu. Dan vuče iz Lješeva stupa, tako Njegoš u svom dijelu peva, da u pesmi opevamo Vuka, našeg Vuka, neka ih je više. To je ime srpskom, slavno srpskom rodu, donosilo nauk i slobodu. Od njega su strahovali mnogi, silni, znani, zlobni i ubogi. Ti si, Vuče, ovdje za nas dika, po imenu i po rodu tvome, i u svojoj majci ljubav prevelika, uzdanica u narodu svome. Našeg Vuka, plemenita roda, blaga duša ko pospana Sava, on pokaza za mnoge pouka kako čovjek sudbu premoštava. Hvala vam. Sada će vam se ponovno predstaviti kulturno-umjetničko društvo Liješće sa igrama iz Pčinjskog kraja. Koreograf Dejan Milisavljević Zvečanac.